Abanyamakuru bapfuye bajya gusenga nyuma yo gusiga abandi mu birori. Naho Pasiteri n'abandi bantu bane barakekwaho kugurisha uruhinja rw'amezi 2. Muri Zimbabwe abarimu barenga 100 bicwa n'ubukene buri kwezi. Amakuru arambuye. Muri Kenya abanyamakuru bapfuye bajya gusenga nyuma yo gusiga abandi mu birori. Hasakaye inkuru ibabaje y'abanyamakuru babiri bakoreraga Radio Tome FM bapfuye bazize impanuka ubwo bajyaga gusenga. Ni nyuma yuko bari basize bagenzi babo mu birori bya radio bakoramo. Amakuru dukesha ibitangazamakuru byo muri Kenya avuga ko urupfu rw'aba banyamakuru babiri rwaturutse ku modoka bagonganye ubwo bari batwaye moto berekeza mu gace gaherereyemo urusengero basengeragamo rw'abadive. Ibi byabaye mu muhanda muremure uva Sagana ugana Makutano. Mbere yuko bakora impanuka babanje kwitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 4 radio bakoramo imaze igihe ikora. Bitewe nuko basenga ku wa gatandatu, byabasabye ko basiga ibirori bigezemo hagati bajya gusenga nkuko byemejwe na radio bakoreraga. Abanyamakuru Stephen Waigwa na Caroline Nyarwanya byatangaje ko baguye mu mpanuka yabaye hagana isaa 9 z'ijoro kwa gatandatu. Byabaye nyuma y'amasaha make bavuye kuri radio ahari habereye ibirori. Raporo y'impanuka yemeje ko aba bari batwaye moto hanyuma bakaza kugongana n'imodoka yaturukaga mu cyerekezo berekezagamo. Bitunguranye bose bahise bahasiga ubuzima, gusa ngo byemejwe ko baguye ku bitaro ubwo bari bakihagezwe. Bitangazwa ko umwe witwa Waigwa yari mu bari bayoboye ibyo birori mbere yuko bitabigezemo hagati akajyana na mugenzi we baje kugwa muri iyo mpanuka. Abandi banyamakuru bari bakiri mu byishimo batungurwa no kumva ko bagenzi babo baguye mu mpanuka. Bihutiye kugera aho yabereye basanga ntayo kurokorwa uhari. Babajwe n'ibyabaye nyuma y'ibirori bahuriyemo n'abanyakwigendera. Naho muri Nigeria Pasiteri n'abandi bantu bane barakekwaho kugurisha uruhinja rw'amezi 2. Polisi yo mu gihugu cya Nigeria mu mujyi wa Lagos yatangaje ko yamaze guta muri yombi abantu bagera muri 5 bashinjwa guhererekanya uruhinja rw'amezi 2 bakarugurisha bagamije inyungu. Ni nyuma yuko umubyeyi w'umwana wibwe yaramaze igihe yarabibwiye polisi. Ibi byabaye byemejwe na Benjamin Hugey, umuvugizi wa polisi Lagos. Uyu muyobozi yavuze ko abashinzwe iperereza kuri station Oko-Oba bahise batangira gushakisha abakekwa kwiba uyu mwana muto w'umuhungu bakaba bamaze gufatwa. Amakuru aravuga ko umwe mu bakoze ubwo bujura yaje gufata umwana nyina atabizi, hanyuma akamujyana ahantu hatazwi mu rwego rwo kumugurisha rwihishwa nk'uko byaje gutahurwa n'abakoze iperereza. Icyo gihe tariki ya 11 Nyakanga 2024 nibwo ibi byakozwe. Guhera ubwo umwana yaburirwaga irengero, inzego z'umutekano zahise zitangira akazi. Ibyaje gutuma uwitwa Gloria afatwa akemera ko yagurishije umwana amafaranga agera ku 500 by'iwabo. Ibi ni ukuvuga asaga 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Yanemeje ko uwamuguza ari Pasiteri Peter. Pasiteri Peter nawe yaje gufatirwa mu mujyi Ikeno, aho yaje kwemeza ko uyu mwana yamugurishije akaba miliyoni 400. Pasiteri yahise avuga ko uwitwa Loretta ari we wamuguze. Bidatinze uyu Loretta yahise atabwa muri yombi, anemeza ko yamutanzeho amafaranga agera muri miliyoni 2,300. Mu baguze uyu mwana banyuma bakekwa harimo umugore n'umugabo we James na madamu we. Bafatiwe mu birori byo kwita izina uyu mwana bivugwa ko baguze magendo. Naho muri Zimbabwe abarimu baricira isazi mu jisho. Zimbabwe abarimu basaga 100 bicwa buri kwezi n'ubukene. Ihuriro riharanira iterambere ry'abarimu mu gihugu cya Zimbabwe PTUZ ryatangaje ko imishahara y'intica ntikize bahembwa iri gutuma abarimu benshi bagera ku 128 bapfa buri kwezi bazize inzara, guhangayika ndetse n'akarande z'ubukene. Umuyobozi w'ihuriro ry'abarimu Takavafihazu yemeje ko habarirwa byibuza abarimu bagera kuri 2 bapfa buri kwezi muri buri karere ka Zimbabwe. Igihugu cyazahajwe n'ubukene kigizwe n'uturere 64 nk'uko tubikesha ikinyamakuru cya New Zimbabwe. Ni mu gihe kandi abagera ku 1536 bo bari gupfa buri mwaka. Aba barimu baravuga ko batishimiye imibereho yabo, by'umwihariko igizwe n'ubukene bukabije ndetse n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikomeje kuba uruhure. Ibyo bashingiraho basaba leta ko yagira icyo ikora bihakiri mu maguru mashya. Ibindi bibazo bikomeje gutera ubukene bukabije mu barimu bo muri iki gihugu harimo ubwiyongere bw'abiyahura, amakimbirane y'urudaca mu miryango ndetse n'agatanya za buri gihe. Baravuga ko ikibazo cy'imishahara y'abarimu muri Zimbabwe cyatangiye gufata indi ntera muri 2016 ubwo iki gihugu cyagaruraga ikoreshwa ry'idolari. Icyo gihe imishahara yabaye mito cyane iva ku madolari 540 igera ku madolari 100 yonyine no mu bihe bya mbere y'icyorezo cya COVID-19. Kora subscribe, like, share na comment. Iyi ni BKO, nge Birikakibwanga.